Kani gade Pati CCTV. Utoni Marbañiang udai wai ni kisamla nakani ganong ba Shillong balapan pau banyak konya ke election MLA House Nam Arjat Khatpra naka 17 North Shillong constituency. Bat kumjoro balapan pau baki pabon ganong kersan uhi ki kwa bu nya kon naka seng BJP. Hadin ke jing ujar ijahar persya yu Vice President ke BJP yu ba ji eling do haka artereng ujille rengkat kinong kersan Utoni Marbañiang ulale ikendo ikinong ilam ba hakmat jong ke BJP Meghalaya unit. Hapo office rekam jongka halachumia. But hakani ke jingi kendo uneu samla ula IT da ke Jingthoh sakani ke seng ban pan tiket na ke seng ban yakon yak election MLA House number 1. Si bangwan BJP office long wan kena mengkendui ba shibun de long don de ngayok kendui ba syai kongwer kan bude jenis kete jongka state president de long ini long wan klish pangane ban I application nam ban apply ticket de long one ekran lor kata kapang in namar wau jiling do buang akan dengan media bang he's the only aspirant candidate for this coming up election, so I want to say that he's not the only aspirant candidate, even I am de one ekran lor kata kapang kan ba shubun tang baim don de yo kondoi ba syai kongwe nakaliang GS uang ba ka sapatai ka kanu ka banai ni kanu ka terek ba ki candidate ki puak contest kan untuk constituency bagi long akan lokasi bagi lah apply kata tiket kan long the proper formalities for applying the BJP ticket for any constituency. Kani gade Pati CCTV.